ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, имрӯз меҳмон дорем бо яке аз қаҳрамон духтуроне ки дар айни ҷӯшу хуруши ҳамун коронавирус бо мардум будан. Инҷа биё, инҷа биё. Инҷа ранг рӯз соз аст ку? Унҷа ба фикрем ки чанд ҳафта дар ҳамунҷа буди, роҳатам нашудади соз. Чанд сол шуд кор мекунӣ? 7 سال تجربه 7 سال تجربه کاری من 7 سال تشکر زیاد جناب гарчанде як чизи оддӣ вай буди карде, лекин нанг номус доштаги мутахассиса бисёр вай буд. Зарбаи ҷонко. Акай Муҳаммад, хуш омадед мегем. Аввалан аз сиҳату саломатии шумо пурсон мешавем. Сиҳату саломатитон хуб аст? худоро шукр. Ҳамин мардум ки сиҳат саломат бошад, табибон ҳам сиҳату саломатан. Саломат бошед, шумо саломат бошед. Ҳамватанони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро доред, шумо намедонед ки бо кӣ раведу бароҳат равед, пас ширкати Сабр дар хизмати шумо аст. Ширкати Сабр чандин солҳо аст ки дар ин роҳ мераванду меоянд ва шумо медонед ки ман ҳар касро реклама намекунам. Аввал охир худованд, баъдан ин ака шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. Барои муроҷиат шумо метавонед ки дар рӯи экран буда номерҳоро занг занед ва аз номи канали Ҳамнаво занг занед. ҳатман ба шумо tahqiq ва шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда мерасонад. Ширкати Сабр ҳамеша дар хизмати шумо аст. мехостем аввалан камтар дар бораи худатон маълумот медодед. ман аввал мехостам ки ба кулли тамошобинони шабакаи Ҳамнаво ки айни ҳол моро эҳтиром кардан, даъват кардан, мо изҳори миннатдорӣ мекунем, махсусан ба шумо ака Али Акбар ки моро эҳтиром кардем, даъват кардем. хай ман Муҳаммад аз ноҳияи Восеъ, аммо ман зиёда аз 5 мактаби миёна хондам ба он хотире ки аз ҳамон хурдӣ ҷои зисти доимӣ мо надоштем. рости падари ман ки баъди ҷангҳои шаҳрвандӣ, дар ҷангҳои шаҳрвандӣ фавтидагӣ будам падари мо дар хонаи анамон падару модари ҳам зиндагӣ мекардем. яъне ки падари ман дар хонаи падар модари ҳам зиндагӣ мекарданд дар худи шаҳри Кӯлоб. рости баъд аз оне ки мақсад акид хона ки бояд аз фарзанди хурдии хона бошад, мақсад тағам ки фарзанди хурдии хона буданд, мақсад хона аз тағам буданд, мақсад баъд мо дига ҷову макони зиндагии доимӣ ки надоштем. баъд ҳамун момаам яъне ки бибии падариам гуфтанд ба модарам ки мақсад ҳамин Муҳаммада мақсад манда тевед, додарам дар дасти ҳамун модарам мондам. ман як додари дига дорам. баъд ман хай ба ноҳияи Восеъ рафтам, ба ҳамун асли ватани падариам дар ҷамдем. баъд аз аввал то синфи 5 қатъи модарам будам дар шаҳри Кӯлоб то синфи 5. баъд аз синфи 5 як амакам дар ҳамин шаҳри Душанбе оиладор шуданд. гуфтанд ки агар имконият боша Муҳаммад ба шаҳри Душанбе биё. ман дар шаҳри Душанбе омадам. рости дар шаҳри Душанбе ҳамон амакам ҷои зиндагӣ надоштанд, аммо хуштомани амакам ба амакам гуфтанд ки мақсад ман имконият дорам ки Муҳаммадҷонро тарбия кунам. мегӯянд ки бани одам ки аъзои якдигаранд, ки дар офариниш як гавҳаранд, чу узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. ту ки аз меҳнати дигарон беғамӣ, нашояд туро ниҳанд номан одамӣ. ба ҳамин хотир ки ӯ кампир мақсад рус буданд, худо раҳматшон кунад, холаи Рима ном доштанд. худшон ки мақсад ятим буданд, сағирапарвар буданд. баъд гуфтанд ки як ятими дига дар хонаи ман ягон ҷора намегирад гуфтанд. баъд гирифтам қариб як 9 сол дар тарбияи хуштомани амакиам истодам. 9 сол дар як хонага ки 12-13 нафар зиндагӣ мекардем. як модари ҷаннатӣ буданд, худо раҳмат мағфиратшон кунад. як вақто касал шудам, касали бемории тиф шудам. шабона рӯзӣ меомаданд, ҳамин дар барам саршам мемонданам, хеле меғалтидан. вақте ки як сол пеш яъне ки гирифтори касали онкологически, яъне ки касали рак шуданд. баъд ба беморхона, баъд вақте ки дар дарс будам, баъд яке гуфтанд ки Муҳаммад бидав биё, ки гуфтанд ки очад касал гуфтанд. мақсад модарам вори буд, барои ман бениҳоят меҳнати зиёд кардагӣ буд. ман ҳамин қадар вақте ки ман насоиби хона шудам, мақсад
خدا پروردگار عمر روبر دولت زیاد کند که امروز من صاحب خانه شدم. امروز نوبت من بود که به همو کمپیر هر چند برای من هیچ چیز نمیشد، که امروز باید برای من خدمت برای او بکنم، که امروز تقدیر انسانیت دست که پروردگار مثلا به همین اثر همین بیماری انکولوژی گذاشتن. بعد چی گفتن؟ بعد وقتی که مرا فریاد کردن دویدم آمدم بیمارخانه. بعد همین خیلی نگاه کرد ایستاد، هر دومان تنها بودیم. هم خیلی کرد نگاه کرد ایستاد، هم خیلی گریه کرد. گفت محمد، گفت یاد داری؟ گفت یک زمانی گفت من همین سرما در پیش بالشت تو میموندم. گفت مثلا خود نروز کم یزیکه گفت با گمالی سشتو تی بیستره میگفت اگر صحت چه گفته امروز نوبت تو شده است که محمد امروز اومد تو سر بیستری. گفت دنیا گفت بین خیلی چرخ گردان بوده است. گفت امروز نوبت تو از گفتی که امروز اومده در سرم بیستری من بیماری من. گفت امروز بیمارداری کیسه. گفت هم خیلی گریه کرد. بعد گفت که یاز نه اشتو گفت همین بیماری گفت تبابت نشونده است. گفت محمد گفت من میبرم. گفت هم خیلی گفت گریه کرد. هیچ وقت همین سخنوش یادم نمیرود. گفت من سراونو من میبرم. گفت من گفتم هیچ وقتی گپا را نزنش. گفتم در پیش پروردگار گفتم چقدر صغیرا را کلان کردم بجز من. اما مادر مثلا یک کودک دیگر را 6 ماه گرفته کلان کرده بود یک طفل. مادر ما در اینجا یک چند سوال تیار کردیم برای شما. یکی از سوال‌های دیگری ما همین است که پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان شما را در سطح عالی استقبال کرد و با مکافات‌های مالی قدردانی کرد. احساسات شما نسبت اقدام پرزیدنت کشور؟ من باور کنید از همون نوار که کردگی بودم چخیلی که از پیش شعری که گفتم چه عضوی به درد آورد روزگار، همین درد جامعه در درد من زد. من مقصد همون نوار برای انتقاد کردن یا که برای یگان کس مثلا یگان طبیب یگان همکسبی مرا مقصد که اگر یگان گواهی بتن یگان چیز این نبود. فقط مقصد من یک بود که بیاید سرجم شد. امروز روز همون است که باید ما از یک گریبان سر برآوریم. این یگان خیلی دوره احساساتی بود. من خودم مقصد همون دوره در مقصد باوری کامل نداشتم که مقصد آیا از اینجا مقصد من ساق سلامت میبرایم نمیبرایم، چون که ما مقصد از این بیماری یگان طبیب تصورات پورا نداشتم. به همین خاطر مقصد سر احساس مقصد همون نوار گرفتم. به همکسبان خودم گفتم که امروز مقصد ملت در نیستشوی است. ملت در نیستشوی است. بیا یک جمع میشیم ان شاء الله به امر خدای تعالی یکم پروردگار مهربان یک گریبان سر میبرداریم ان شاء الله. ننگ ناموس تاجیکانه خودمون، ننگ ناموس هم ملت تاجیکانه خودمون نشون میدیم که امروز ملت تاجیک هر چند ما را میگن که امروز سایه تندرستی کشور در سطح بالا نیست. امروز در پیش دولت‌های ابدقدرت ما نشون میدیم که تاجیکستان به همون خوردیش به همون که جنگ‌های شهروندیش گذران نه که امروز همون قدرت دارد که بعض بیماری‌های اگر بگذار پاندمی باشه سر راهی باشن ان شاء الله با هم خدای تعالی اگر هر چند ما طبیبان زیاد مقصد از دست داده باشه من لیکن ما باور کننده مقصد پیشروی معظم ملت ده که امروز طبیبان با ننگ نامون هستن که در قطار شما محترم جناب عالی امروز ما چخت هستیم ان شاء الله با هم خدا در قطار شما به خلق ملت خدمت میکنیم. سلامت باشید. مشاهده میکنیم که بیماران ما به هندوستان و ایران و ترکیه میروند، حتی با طبابت‌های عادی. فکر شما در این مسئله؟ من وزید در یک فوندی خیریوی یعنی که با نیازمندانی که همجا بیمار هستند مثلا همجا یک فعالیت خوردکه که خدمت دارم خطای محض میکنن شخصانی که از چیزایی که هم بیماری که در تاجیکستان ما جراحی میشوند یعنی که در سطح عالی هستند در هیچ جانا میکنن یعنی که به خارجه میروند. این خطای محض است چون که دیر نمیگذارن. یک کس برای من مراجعت کرد که اکا گفته که امکانیت دارد که مثلا برای من یک ثبت کنید من باید انمون جراحی بود جگر داشتن جراحی رو در خارجه باید در خارجه باید بگذارونم. گفت امکانیت هست که برای کمک کنن. همین شبکه‌های اجتماعی در چخیلی میکنن مثلا شما چهره باوریناک هستید مثلا در جامعه امروزه برای من کمک. من گفتم برای چی نه؟ گفتن که من میخوام که خارج کشور ده همین را جراحی کنم.
بعد من مجموعه تندرستی استقلال رفتم هم صحبت شدم اوید با جراحی یعنی که عوض کردن همه جگر ما حساب کردیم در خارج کشور 106 هزار سومانی تاجیکیست خودمون صرف میکن در تاجیکستان ما گفتن که 65 هزار سومانی ده 106 هزار سومانی خارج کشور در کجا میستاده 65 هزار سومانی که در خود تاجیکستانمون همه جراحی را میگذرانند در تاجیکستان ما میکنن چه بعد احتیاج دیگه به خارج کشور نیست فقط باوری کناندن در کار است از متخصص سوای تندرستی یعنی که باید چیکار کنن تبلیغات یعنی که فهماندگی رو زیاد کنن در بین جامعه که امروز شما نرین خارج کشور امروز ما امروز داریم اگر از زیاد کردن در کار با مردم فهماندن در کار نمیقدر کار در کار است کانالی ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش